Niko kuri ndabasuje mbahereje n'ikaze kuri Waruziki Iwacu TV mu makuru yacu ya mu gitondo, aho tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye kandi bigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu by'ukuri urugamba rwamaze guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru yacu tugiye kwibanda ku ngingo z'amakuru atandukanye. Mu by'ukuri ingabo za FARDC, Wazalendo, FDNB ndetse n'abamilisiyoneri bamaze kubona izindi mbaraga nk'uko tugiye kubigarukaho. Ingabo za Kayumba Nyamwasa na Jarike Habyarimana zamaze kugera muri Haut Plateau muri iki kibaya, hamaze iminsi humvikana urugamba rukomeye. Ariko kandi AFC M23 ikomeje kwamburwa uduce twinshi two muri teritwari ya Karehe, Mwenga, Gwarungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byose ndagenda mbibabwira ko ni mu gihe kandi abasirikare bageze kuri 6 b'inyeshyamba za Twirwaneho bamaze kwishyira mu maboko y'ingabo za leta. Ibyo ngibyo bikaba byabaye muri aka gace ka Point Zero. Ariko kandi turagaruka ku ntambara ya Israel na Iran ikomeje gufata indi ntera ku rwego ruteye ubwoba. Ibyo nabyo turagenda tubigarukaho. Si ayo makuru gusa tubafitiye, turaza dukubitira inyuma ku mbuga ngari. Gusa abanyamurenge baracyarira bavuga ko drone za AFC M23 zikomeje kubacucura no kubahekura. Ibyo byose turagenda tubigarukaho. Kanda subscribe, share, comment, like kandi no kukazogera tugende tubana neza cyane 5 kuri 5. Mu by'ukuri nk'uko byagaragaye mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo, nibwo hamenyekanye amakuru navuga ko atari inkuru nziza ku nyeshyamba za AFC M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Muri iki kibaya cya Rusizi bikavugwa ko hinjiye izindi ngabo zije kurwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, zije guhashya inyeshyamba za AFC M23. Aho amakuru avuga ko ari abasirikare ba General Kayumba Nyamwasa na Jarike Habyarimana. Abangaba bakaba baje mu mirwano bavuye mu myitozo karahabutaka mu gihugu cy'u Burundi. Bakaba baraje muri Haut Plateau cyangwa muri iki kibaya cya Rusizi, bakanyura ahitwa ku Ndondo. Bakaba barabifashijwemo n'undi musirikare uyoboye Agumino, Liyetona Nyamurasa Alex uzwi ku izina rya Shaka. Bikanavugwa ko uyu Nyamurasa Alex Shaka yigeze no gufasha rwose ingabo za P5 cyangwa EP5 nayo yari iyobowe na General Kayumba Nyamwasa. Bikashimangirwa ko abasirikare hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 aribyo byageze muri iki kibaya cya Rusizi. Ibyatumye hongera kuba ikikango. Gusa benshi mu bakurikirana imirwano n'abasesenguzi bikavugwa ko ibi byinshi byatangajwe n'ibinyamakuru byegamiye ku nyeshyamba za AFC M23 aribo benshi bagiye babitangaza. Hakibazwa ese kubundi guverinoma ya Kinshasa ifite abasirikare bahagije? Ni iyihe challenge izi ngabo zigeze ku bihumbi 4 cyangwa 5 zaba zije guhindura kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Mu by'ukuri iby'aba basirikare biracyavugwa mu binyamakuru bitandukanye. Natwe turakomeza kugenda tubicungira hafi kugira ngo dukomeze kugenda tubibagezaho uko byakabaye, nta na kimwe duciye ku rukandi. Ubutumwa bw'uyu munsi hari ku itariki 3 Mata 2026 ati ndabubagezaho kuri nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi. Ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 31 2026 habaye igikorwa i Bujumbura cyasigiye buri wese ikimwibutsa. Ndakeka nawe ntacyo byagusize. Wumvise imirindi y'urusaku rw'amasasu. Ni amasanganya yateye umujyi wa Bujumbura guhungabana. Wabonye umuriro n'umwotsi byuzuye ikirere cyawo. Wumvise amajwi y'abagore n'abagabo b'i Burundi bari mu kaga. Mbahereje ubutumwa bw'ihumure bavuga bafite intimba n'ubwoba bati Mwami Yesu tabara. Hari abapfuye, hari abakomeretse, hari n'imitungo yangiritse.
turihanganisha imiryango yabuze ababo. Iki gikorwa kibabaje ni ikimenyetso gito kitagera no ku ijana ry'ibyo ukorera ngo Abanyamulenge i Minembwe, ariko hari itandukaniro rikurikira: Bujumbura nubwo ryababaje abaturage ryamaze amasaha 2 n'igice gusa, ariko hashize imyaka irenga 4 utera urupfu ku Batutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Bujumbura byari impanuka nk'uko wowe ubwawe wabivuze, umuriro, ariko i Masisi, Rucuro, cyane cyane i Minembwe, gahunda yo kurimbura abantu ntiyateguwe, yatekerejwe, ikozwe n'ubugome bwarenze n'icyo Satani yakora. Iyo mibi yose ifite imikino ibiri, iyawe n'iya mugenzi wawe Felix Tshisekedi. Ku munsi wakurikiye tariki ya 31 Werurwe, Bujumbura yari ituje. Ubu ubuzima buragerageza gusubira, ariko i Minembwe uretse drone ziteramo ibisasu byinshi nta guhagarara. Morutieri zikomeye, gerenade n'indi ntwaro ikomeye, urusaku rwazo ruba buri munsi ku manywa na nijoro. Minembwe imaze amezi menshi iri mu mirwano. Iyo Bujumbura itabaza igaragara nk'uwababajwe, nk'uwarize, ariko iyo Minembwe itabaza irushaho gukaza imbaraga, ugakuba ubugome, ugaseka ku ruhande rw'iminwa, uvuga uti barakubiswe. Mwongere mukore byinshi, mukore neza kugira ngo bivuge, mukore bibi kurushaho. Iminembwe wowe n'ingabo z'u Burundi, umufatanyabikorwa wawe, umukuru w'igihugu cya Congo n'abandi bafatanya mu bikorwa nka FDLR, Wazalendo n'abacanshuro, mwica abana, abagore, abakecuru n'abasaza nta kubatandukanya, kwerekana urwego rw'ubugome. Mwica inka, mwangiza imirima, mugatemagura, mukarimbura ibihingwa, mugatwika ibiribwa. Buri gihe iyo mwinjiye mu mudugudu, nta nka, nta ntama, nta mirima ifite intwaro, kandi ntimwigeze mugirana nazo amakimbirane. Ibisobanuro byonyine ni uko ibi atari intambara, si ukurwana n'umwanzi ushoboka, ahubwo ni ubushake bwo kwica uko bishoboka kose. Inzara, guhitisha, kurimbura ubuzima, gusiba ubwoko, kwima ubuzima, guhanagura icyizere cy'ejo hazaza ku bashobora kurokoka izi ntwaro zidasanzwe, harimo n'inkota yawe. Ndahagarara aho kuko nkubwira iby'umuntu cyangwa ubuntu ari uguta igihe. Ni byinshi cyane gusaba kuri wowe, muri byo uhwanye neza n'umugenzi wawe Tshisekedi mu gihe ADF yica abanyekongo benshi, Beni, Mambasa, Bunia n'ahandi. Nubwo hari indege hose, aho hose gusura abo baturage bahisemo kuguruka ajya guhumuriza abo ubuzima bwabo bubarwa. Wowe se wigeze ubwira abaturage b'igihugu cyawe umubare w'abasore b'Abarundi bari gupfira mu misozi ya Minembwe no muri Masisi? Wenda nawe ubafata nk'uko mugenzi wawe abita abahuzagurika. Birababaje cyane kuri ibi bihugu byombi. Aha, mwumvise amagambo maremare mu by'ukuri. Aya ni amwe mu magambo yashyizwe ku rubuga rwa Twitter. Urumva ko ibyo ari byo byose harimo harabwirwa perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nyuma y'uko yahuye n'iturika rihambaye. Ibyo mwese murabizi. Iby'aya magambo ndashaka ko tubigarukaho tukanabiganiraho. Mu by'ukuri buriya baravuga ngo sibyo, nushaka kurimbura igiti, iryo jambo ndarihuza n'imirwano
iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nutema amashami yacyo azongera ashibuke. Nutema amashami yacyo azongera ashibuke. Ko nushaka kukirimbura nyine uzagenda rero mu mizi ukirimbure birangire. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibihugu byinshi byaje kwisanga bifite ingabo ku butaka bwa Kongo, sibyo? Buri wese ari ku ruhande abogamiyeho, nta nubwo navuga ko ari ibihugu byo muri East Africa gusa cyangwa muri Afurika gusa, n'abazungu barahari, abo ngabo twita abacanshuro. Nibyo, ntawashyigikira ko mu by'ukuri hari umuntu upfa uhitanywe n'izi ntambara, ntawashyigikira ko hari umuntu ubutswa ubuzima bwe kubera ko uko yavutse, ntawashyigikira ko ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugaragaramo iyi mirwano ya buri munsi, kuko bigira n'ingaruka ku buzima bw'abantu. Ariko first of all, tujye tubanza twicare turebe izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zidashira. Twigarukire kuri AFC M23, twirwaneho na Red Tabara. Mu by'ukuri benshi baje kwisanga iyo mirwano ihari, buri wese yisanga afite uruhande abogamiyeho bitewe n'impamvu ze runaka. Ntabwo ubwo mu banyamakuru mbabara, ntabwo mu bantu batangaza amakuru buriya njya mbabaramo. Uruhande rwose yaza yegamiyeho, ubwo we nuko aba yamaze kubona ko aribwo buryo ari buze kumekingamo amafaranga. Ariko se mu by'ukuri ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari ubwo ari Umurundi wagitangije, hari ubwo ari Perezida Evariste Ndayishimiye wagitangije, hari ubwo ari Kisekedi wagitangije. Ese hari ubwo n'urwo Rwanda bazanamwo inshuro nyinshi ariko rwagitangije? Hari ubwo ari Umugande wagitangije? Icyo nababwira aka kanya, abakongomani ari abari iruhande, ari abashyigikiye guverinoma ya Kinshasa, ari n'abashyigikiye AFC M23, babishaka ubwabo, bo ubwabo babishaka, ikibazo cya AFC M23 na twirwaneho bafitanye na guverinoma ya Kongo cyarara kirangiye, ubwabo babishaka cyarara kirangiye. Ariko ibyo bintu biragoye kuba babihuza ngo bikunde, kubera ko birimo amoko, byamaze kuzamwo amoko. Buriya ikintu cyajemo amoko kiba kigoranye ko cyapfa kurangira, kuko binajyana n'amarangamutima, emotionally ziba zamaze kuzamo. Ikintu cyamaze kuzamo amarangamutima rero buriya biragorana. Aka kanya mbere y'uko ufata mashini yawe ugategura inyandiko cyangwa ikintu uje gusangiza abantu kuri izi mbuga nkoranyambaga uvuga kuri iyi ntambara, byo bihita bigaragara akote ubogamiyeho. Buriya abavuga abakora kuri izi YouTube n'ibindi, bariya bo rwose mbashyira ku ruhande kuko nanjye ndahakorera. Hari impamvu mbashyira ku ruhande. We ntagendana n'amarangamutima, we aravuga ati se ubundi izo ntambara zabaye nibarasana. Gusa nanone izi ni intambara kuko ziba zajemo amoko, hari n'abandi bazabigenderamo. Kuko umuzarendo nakureba uryamye nyuma ya AFC M23, azavuga ati uyu ni haduyi, agambanira igihugu, azakurasa. AFC M23 nikureba uri inyuma ya Wazalendo na FARDC, bazamwita haduyi, araswe. Raporo ziragaragara buri munsi. Mu by'ukuri ikibazo kiri mu Banyamulenge Iminembwe, ikibazo kiri mu bindi bice by'intara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ni ibibazo byose by'intambara kandi bishingiye kuri AFC M23.
simpamya ko izi ntambara nta nubwo zije ku bwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, nawe yazishojweho. Ni ukuvuga ngo Festival Gitera ni AFC M23. Ariko se ko bavuga ngo ntiwica Gitera wica ikibimutera, ubundi igitera AFC M23 kugaba ibyo bitero byose ni iki? Festival ubwo ushaka gukemura ikibazo nicyo kintu wabanza kumenya, sibyo? Kugira ngo izo ntambara zirangire. Gusa mwebwe abaturage baravuga ngo aho inzovu zirwaniye hapfa ibyatsi. Ubwo aho AFC M23 yateguye urugamba izajya icakirana n'ingabo za leta, abaturage ni mwebwe muzajya mubigenderamo. Nuko nguko bimeze. Isi ntabwo isakaye. Nyuma y'umwaka umwe n'amezi 4 Goma iracyari munsi y'ubuyobozi bw'umutwe wa AFC M23. Kuwa 23 Werurwe iyi AFC M23 ngo ntidushobora kwemera ko ingabo zishyigikiwe n'amahanga zikora mu bwisanzure mu gihe miliyoni z'abanyekongo zikomeje kubabara. Mu by'ukuri ngo basobanuye neza ko umva atazakuraho icyo yise ingamba ngo perezida w'u Rwanda ngo yasobanuye neza ko ngo atazakuraho icyo yise ingamba zo kwirwanaho, nubwo ikibazo cy'ubutabazi kigenda gikura, ngo Kongo igomba gushyira ingamba zayo zo kwirwanaho ngo i Kigali. Iyo ngezeho ndahigima. Ubundi reka mbabwize ukuri, ikibazo cya Kongo n'u Rwanda cyo kugira ngo mbone kizanarangira ntabwo mbibona hafi, kuko aha ndatekereza ko nibyo nanakunda kubabwira, nuza ukajya kuri izi mbuga nkoranyambaga ukandika ibijyanye n'amarangamutima yawe, mu by'ukuri wenda nzaza mbisome mbibwire abantu bumve n'igitekerezo cyawe na idea yawe, ariko ntabwo ibyo ngibyo biri buze guhindura ikirimo kibera, ntabwo kiri buze guhindura ukuri kwa nyako kw'ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakemurwa n'ukuri gusa, ntabwo cyakemurwa n'amarangamutima. Icyo cyo nicyo abantu bagomba kumenya, cyakemurwa n'ukuri gusa, ntabwo cyakemurwa n'amarangamutima y'abantu. Ni mu gihe kandi amakuru aturuka muri Karehe rwose inyeshyamba za AFC M23 zakomeje kugenda zihura n'uruva gusenya ndetse zamburwa imidugudu myinshi cyane igiye itandukanye muri teritwari ya Rucuro, naho ni uko nguko AFC M23 naho yagiye yamburwa ibice bigeze kuri 2 nk'uko amakuru azindutse avugwa muri iki gitondo. Muri iyi teritwari ya Rucuro rero ngo byifashe gute? Ni umudugudu witwa Rusangana n'umudugudu bita Birundure. Imidugudu yose ikaba yagiye ikurwa mu maboko y'inyeshyamba za AFC M23 bikozwe na Bazarendo bayatatse bakayambura ibyo birindiro. Ayo makuru nayo yagiye rwose ajya ahagaragara. Ni mu gihe muri teritwari ya Mwenga aha naho hari ibice rwose bigiye bitandukanye AFC M23 yagiye yamburwa ku buryo bukomeye. Ni mu gihe hano haswi kuri point 0 hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo abarwanyi 6 batwirwaneho AFC M23 bishyize mu maboko ya FARDC hano muri point 0 nyine mu by'ukuri mu misozi miremire ya Fizi. Ukwishyira mu maboko y'ingabo za leta kavugwa ko aba barwanyi batwirwaneho nta byinshi cyane baragenda batangaza nk'uko bigaragara. Ni mu gihe abagera kuri 40 barashwe, abandi 13 barakomereka, 40 barapfuye, 13 barakomereka. Ni mu gihe abakozi ni mu gihe inyeshyamba za AFC M23 zari zicunze ibirombe by'amabuye y'agaciro kabisa, abakozi bakwaka umushahara wabo aho kubahemba bakabarasa. Ayo makuru nayo yagiye aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
kimwe mu bigaragaza ko mu by'ukuri kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bitoroshye na gato. Buriya AFC M23 ifite ahantu hageze kuri 45 icukura amabuye y'agaciro nk'uko byagiye bigaragazwa n'imiryango mpuzamahanga, bikaba byarakozweho ubushakashatsi n'imwe muri kaminuza y'i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ikaba igenzura ubutaka bunini ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugubwa neza, mbifurize na Pasika nziza. Amakuru yacu nakagaruka, murakoze cyane.